Aku por waklat ke Belinda te. Ia berok sangut ya rak senduk cengkah. Tang bopet mentah buat ufrai dia. Kam no kecing cencar am. Tip syuk kan nong kumna lada. Yap sama nong mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na kabenda ka neat. Usamla Jeff Sotton unang kura MMA ubreilu udakot kay Nyotep National Youth Front lumparing laban circle ulayara ekanam job hakaransan ni kura MMA fight kabalalong hanong ba Raipur jongajala Chhattisgarh. Hakani karansanya kura MMA platim kum ka wild kids and hardest MMA fight usamla Jeff Sotton ulala ban peliem yu pratham Durga ubay khun persya penghapo arminet haka kelay khun kabaningkong ling baka rare neck choke kani kadiru kasin kaban riu usamla Jeff Sotton ula job akaransanya khun MMA kabamenta kakenti ulay khun persya yu pratham Durga ubadai urangnya kura MMA ubala pau bah hakari nakaliang ke HNYF lumparing circle bat ke HNYF North Region kilapan kup buram yu samla Jeff Sotton hakajingalang kaplalong hamuda kompleks hanongpo kum kajing sengo sarong om tang ya kaseng Henry White ya kajai penriu hi borok kawai halor kani kajing job jongu. Puan mau ibadah la job ya kana ma lu nang tai tau fighter tidak ya kalama seng akapuan pengira ya kalama seng ida hala HYF hadian kata mania pemiliwan syau batai ibadah kikeli kibriu kai kejemut jong kata ka HYF kai kejemut jong ni kalama ko puara baca film ma kani kalama kadai kalama jong kawai nagi NGO kepadon hapua jelam yang kalaya kai ga terikam kumnu kata ka NGO baca bila ada partai maka HNYF kadai ka NGO kaba Sakri nama ta kajai penriu klaim kono kejung yo klaim kono kejung toy klaim kono kejung perkat nama ta ila di sila ila trei ila Sakri nama ta kajai penriu ila gendu mau jam baik ha kejung kejung ni nama ngitiap ya kalung keluar ke bang ila ket nadu masudang ya ka ka result ke banwan nak ni ke kam ke bang ila semdi wangi tundai ila long ke bakloy ban yakun ya kejik kita ketak sahi ya kacam beliau barok kowe hadiah nang ta ibadah fi gambar beliau kikeli ya kemudu jong sek zat beliau ngin kersiu lawai ban beliau namar PI hakini ki puar ki momenta baka zat beliau kejungi kalau yo ka adam sar namar po kajing bi jong sebai rupa kajing bi politics ki klep no ek kumai kejungi idei ki zat beliau ki balai lut nadu ki puar men hendai muswa bat ni stand bat ni yang scam ha kata kanong rim ba ni don kam si syahi kata jingla nyut ba nadu munsha kumbang ni benyo dan yang ni la sa penkuman la sa penting pensmi daki jing penting ba harukom handai wala kataru kajat menriwi kasengat chulaya kan yang rasang hakawai kebenta bangin kesiu hi kajat menriwi boro kawai bangin ketiau ya kalawai namar kalawai kesong ni kun semlabro ya kapaten ke bansawan ngin hap ban paik meni kumba pilih i man hakidi ki puar mabuan ke jing sya pen paria ya kajat menriwi idai ka jat menriwi nyau trap la idai kasi boy penar luar ulengam idai nur idai ju jat menriwi jong kabri nyau trap
Andai mental ada pipet buat di social media ngai ke jingsa penhariai ke jai penriam. Kiba bulu kom. Tang nak mental ke jingya. Yo jing betul simat. Habis di kam politik. Andai ke chonai ap sian ngan sabu ya kenja program. Kenja seminar. Pan pensutu sepat ba. Maka jai penriam ke jongi kadai ke jai penriam ke jingya teli. Bak kadai ke jai penriam ke mastat ba pro ke jabing. Bat ngidon lah ke jongi ke kom sencar kendar. Waktu wan batai start ya kajak beliau ni wan mempi ba ong ngi da pemni tuntai wan pen karya kajak beliau ni ide kajak beliau ba sutro ba kani ka message ka pak sabaro para do persnam jong ni isang orang papier tu ngi long kawai pangen pun tu yo pat ba kajak beliau ni kadi kajak beliau nyau trap ba kadi kajak beliau balong kawai ba ngene ya kata ba ngai beli yo ba ja balawan rak saya kenam om tang ya kaseng Ndri ya kajak ndri borok kawai bat nganget scam ba dingba kani ke jin wan ra kani kenam ngoi ba ikun samla ki jong ni ru kini le wan skmat bat participate apa ini ki jaj dingile kai boong ke MMA ada si pidan hisa kata kemen sim ba pin ya kun ne ba pin ya le kebut kata ke jujok kal apa ba itu ada pipet aku tu ka video kepala pelat ba nyapai di bajar adin de jong referee uang tu kat uni Habibie bodybuilder dang la beliam dia uni ta unong le lek kai bala dei lek kai nak grup kata klub kepala he MNF beli player kepala special bah po kata grup ndai baja bala hul ya kata title la nyusin bala hul ya tu kata title ndai dang la ban beliam ya ubah kam hajrong di jong ul jangan ngat scam nak hok yang baja ni Ban kalian keseng duk ni le ban bu kita program ban tan ni kena semula ke jongi habi ide begini kita tinggal ka ban kat pengila oh nak kasi 4% pengila tang 10% dulu dengan kering dengan tan dengan kun semula ke jongi nginda don sisa kata projek skomu ban ngat scam nombor kini kita mau kon tui bona jong gurku gurdo ini ban ni le ban pelaj ke kun semula jongi nak ni gabi ke bala penjat pensnio ya kajak beliau ba harkom seduk sekendong sesuatu kini kita jadi bab apa tuan dan ni aso nombor kian so kita kian pada beli sekolah beli siapa dia balawan ra ya kenam ke buram ya ke jela ya ke di India ni kowe belai beli pi kerja mendal ni ban ai pi jadi dan tang ke jing tibok kiryang bakina usu ban nang lekai bat nang mak jusu banura ya kenam buram nang jela ai mesti kijing job kijing ya ka jongki tolong kalenti ya ikut semla jungi tiba don ka sap kepong balakai kemalakai lebih ai mesti kijing ya ka jongki tolong kalenti kebha ini wei kun semla tu nang lekai bah dia ketun yang rak susu tanam kuburam ya kari kita dak bendru anam don sebut tintin rei tangkine tin kulai sebut lawan circle beri presiden jongi nang dai ilawan rak ke buram ha ke MMA fight mah dekat no kalau ngaji sarang umdi tang yangi keseng mereka kalau orang keduksa dan kita kun samla. Ki iya kini kisi kita minta ngai bawah dong. Mapi baru bisa ki kata ba kun samla jadi kalau anggap ki bun kilian. Ila apa orang kalau anggap ki kum drugs, takiat, kalai, pergi ke mana? Ki ba je bilang kum keduksa, bilang kum model. Balai lam nanti nade ba pergi keduksa ka bahan kita ijak beri besi jadi. Mar paling apa minta? Ka sarkar ru yang ba minta hai molong nimla ban beng ni ka. Jadi kalau persang benar lagi jadi di kasih ban ai di jero orang yang sarkar ho di bajia beli impat lah banyo mereka akan meskem bak sarkar kita kan Thailand saya kini MMA fighters mulai tangi je mulai hapro di distrik ila don yang kini nong yang kai jadi betul kemudian tang akan ada MMA fight jadi hal bapun ke sports halal lagi jong kategori mah kita di atletik kita di boxing bat kita di kuede jadi kalau kecing serong mencuangi ada pun ribuan gila yo yang win nak keluar kurang ni apa
balong kum ba Johnny nane uba ba sim turu ade kiwi ki rega ai bang kwa ban ong pi umot dali lan kai ha sports idai ban stang shwa nadu ke grassroots level kata yang kwa kai bang kwa ban ong marba padang la persang dang la kam he kam san kebut kado ji kala jadi ai mesin ni pi ki kun samla bat kadi kadi ka kubur ram ta bukun belang wat duk cikraman nak jikim rei to long ki pada yayale na benta katong long kum ke exercise dan kita kamet ka akalong ru ji bentoy na benta kari ke jai pendril bat kalong ru ka usah ka macam kencang ni wai ni di don mo na ki bebas ni beper secretary na po central body i ba stia badai kum presiden juga is ba esting badai kum presiden juga ribo jingi ba du tinggi katla katlai na kapor si kapor ndai tangi pi ba jeff mong ba ni ai kata ka jing ai mesim rei kiwi ru de ki para samla jingi nadu kentai senrang bat kiwi ki sports insai ai mesim kadi kalau benuksa wala ada i lempung ibarat rei ba jeff ni bok yang ipi bat ko sebat seprang bat indong ro kum kanuksa babahan amta ikun samla jingi barang ni sebat nang bangi bro pengila benda kan apa ban ngai kumlei kamtam ai pisa bro kai bila iwan batun sendrani ngaki ko ba kamtam ai ki sing bahalang jonga tiba nak sunai apa yang dekat na kumila jong atlet kumang lekha dengan i kume bagi pisa tuan support ini ka aibor sayangi bangin minut so bangin le bahas so dalam tajung fiseri kan jing job ni dalam tajung kali dalam tajung fiseri ke jadi benda jungi kasi kamtam ni ki beri kasi jungi minta pundon kumta ngan ai fi example ngili le ka ko Raipur Meghalaya de Airbon betimtip ikili nga ki ang puwan na ki ang hana bawan na China te ngabatay ki banga ngawan ko Meghalaya ka Asian Cleanest Village ngabatay ki and plus nga batay pang kaseng jungi minta nyu iba nga job ano nga so ila jong mga so ba nga di member ka na shwe HNWF ba nga so proud ila jong bangalila ka kung member ka HNWF kamtam ba Steve bot bagini bro ka di barupa di bagi dari kan minta singi ka ano nga comment bat ngamna asu batay bisa ano ka mensin nga kalung ta singi bat ngalong kung mga yam da ka comment bat ngamna ida ban keren ka game da si mga comment plug nga bisa ini pot mga comment ba pinda dekat di kumehi man na ko sa pot tang kata bleshibo ni bisa bro bleshibo po ceres garai ku dan ningkong ba saban nong ka fight ningkong ni siya nga di banyak kawang buru brio bakateng always the way so di dobru bujrong plan ru coach tank the last long ni kum ka MMA fighter subuh ngi 60 kg ngi di bandan 60 kg tengi melak bentam ta de tu beri utam yang hadu 100 kg ti cancel no ka fight jungu ha last moment pa is pha nga do we u pertam dogra tu ta de u balik ka belaju lek ka teng na po ka FN metric fight night de di professional fighter de nga ile jong ni ko nga prepare am ta jungu nama ngadi wrestler ngadi mainly ka jilak ka jong MMA ka di ka mix martial art ngi mix ka broka itu karate taekwondo tai chi ka wrestling jiu-jitsu te nga prepare be wrestling the last moment part kalau ngomne ba uwan utanong le ka itu di striker di kickboxer specialist di Muay Thai te nga di pa prepare nga setiap hadirin singi ba di mo open juga body professional te pabangis dang fight taning ko nga umdon syo kata ka main juga bangan le amno kala blind na mabali ngam stau syo ngan le kay no pumunta mo village no fi prepare pa na fi mi na yang banyak kaliru kadika kali you fi haban prepare ngi ko mo fighter ngi haban prepare pa kin la daw di striker ngi haban le striking la daw de wrestler ngi haban practice wrestling kamayo unia pa kami urit ro last moment nga sarit te ko mafio i hapo ka video ba hapo ka arminet hapo ka armin di siya nga di knock out hapo ka minute hi te nga kami olar bali play pet no te nga yo ban re katu sukal bangale nga kadika re nek chok ka bangi shit nak in yo ne win 5m hi close ni rin pa umla ring mesim so tu sukal re nek chok nga yo yuta te nga sinyo ya katu barula kum mga batay nga susarong ila jong ba utu bre uli bala profesional ha India jungi nga premyo bahaju ko po dengan perem yu breu balak pau balak bad champion ya ka 10-0 10-0 ka win streak ni mayo pendam yu bad komba fly i bangalap balak dia ka khmud ba ka jo ju ka lahen ka jo kan ya ting am ngila ada bio ke dia yo ka jing lek ka long back dari incident na mangimna ban le ban protect iki tang kata wali jibun hang ba
ban ai nang ni kong lagi kena mentah di ban lach ban jing di jing bam ko mentah drop la ker hai ka ko shlo kana punya shlong jing i lek man idong man ikan tot kamdon syo ka jaka kandong sa mensangi ong ba sa pom nakra sa menlim ne sai kim judan ne man lang longying mentah kung mga kwa man batay bawa halong yung jongiro dan mikil angat haka ini jing ban di tang kwa makibikin lat na kana ka bang kadi kuno na ka sport karena no ka sport pila ban ka cricket ne football ne badminton ne ngamong karena no sport di bas ni kanila da pila involvement karena no ka sport lat hi automatically pila lat hi na mabalay pun kwa shuban ba man di kwa be ban ya kaliti babya kwa ban siap pro pin wai ka PUBG kan ngapa ah ban ong ka ga bahaba pila kali ka PUBG ru kade ka balak ta man tay ki kena nga ibun kena kila shuwes kay jing im na jang aba busyong tandang gusra sila kay PUBG da kenang makin like gitu ya le ban mi sabar le ban le kay kanono jing le kay kenang ba kumara ya kamet ka paga baklan basay baklan ba fin like do ne ki ini comes new bro kay Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.